لور نویسکار یعقوب تلرمنی خواندن امین اقسو بری من لکولانا تولازان بو شینین باجر اف ناو لکولانی کربون جبلی خوشبونا ناو کولانی جر به جر مروین لیجی بالا من دکشاند بارانه که شوژکی لباریا مروین لکوچه دراویان جهین دالده از جتپلکا سری حتی بنی لنگان شل بوم باران بشد باریا حبین وی دبن روناهیان شولین کوچه دا بالکیشتر خویا دکرن جهندری بر قافه که نوایا موزیکی دهات نوای مروین لدر و دخواندن هندر آورین تکه چیکی از آویتم نوا ویا گری اف نوایا نجبونا من دهری کولانی حتی نها آورین تو کچکان از ناویت بوم نوا تو آگیران از بخما گریانه که لکولانا تولازان دبن باران ده دمشیام نه پیدویا من با آوران هبو نجی بتمروان بتنه حوالکی حنون و پیفشیرین هبویا دبکو اسپیره لسر رابردویا خواه خویاما رابردویا نای گوهرتن انجاخ وره ببیر آنین دوی شل و شلوپیه ده از و جنکی لبن گوه هبو دو کتن جدیو را کجنک بکه به عرده از سوسی عرده بوم وی دستی خود رژیمین کر لی از کلیکه که لحالی رامیام دستی نوی دواله هیه دمان من هما خود دایی او جی نولا من شلو و پل ببو دستی نوی ین دواله هیه ده از وارقلاندم و من دستی خود رژی دستی وی کر و رابم سرخوا برابون همین را او دکرا بکتا دبر خود پیوی لی از قینه گشتم بهنا عراقی کجه دهات از آنی بوم سرهش جنک سرخوش بو لیبورین دخواست من جی لیبورین جوه دخواست باران سکنی بو کنجین شل گرانی اک چیری کرن نه باه بو و نه جی سرما راست هاتنا لجنی که بیره کیف خوشی اک دامن بری به بیست یکی من دگوت خوازی از لطو کسان راست نیم ایجار نزانم چه بو بخیر خانم دی بکو دهری تو ارینه که پیشیا خواه نابینی نزانم قیجیانه اری و رونی دچاوین من ده نهشتیه دوی شواسار ده که لطاران باوی که خستیه مایه که دروف دن جیانه نه ام بخوانه خوازی که لی خستنا لطاران باوی من جهرنان دشتی که مرو های جتونه مالی که لمرو خرادگه آخافتنه پیوندیه که گرم دناو برامده چی کر او بشری جبو که جحالی بی سر وقت ببم من دریه پیوی وکر از جی مین آتش دست چومه پیوین من نلگور دلیوی بون لیوین خواه بسر هفده خوار کرن تو جکو زانی که دردین مفنا هون تو دخوازی ام جخوار هرن لجیه که گرم رونن و لور آخافتنا خواه بردوان بکن لسرانسر گولانا تولازان قافه بار عاشقانه بریز بون و لوان جهان خودی کار فرقی ندخستن نالبرا مشترین خواه دخوازه برا مروفه که نه هجایی به 5 پرانبه دخوازه برا مالداری به بتنی شرطین وان اداینا پریان بو لکنج و قلافتین مروفان ندنهرتن از و جنگه جی تفلیکن جنشل در بازی عاشقانه که بون خوردکی بجندریج و داگردی پیشوازیا مکر ام لگورا نشاندایی ناوی چون لماسه هری تالیه رونشتن بری که ام بخوازن ای خورد چند دستمال کاغذی دریجی مکرن بخیرا دستمالان حبکی سر او چاوی مزوها بون جبر که یه خورد هینا لبر ماسه مسکنی بو من و جنگه به هفره گود شوربانیسکه او ما دا خوازا خوره لروی هفدون هیری پلقینی به ما هر دویان جی کد ای خورد شاشمایی جمه و گریان وقتا که ما شوربانیسکا لبر خود فرکاند آورین ما لحو راست هاتن مینا فاحشه گریکی را دو پیسه آورده دان من از هینا بهتر بو کلاهیا چاوین ویده چون رجبونا بن چاوین وی بالا من کشاند بوبون وک دو کیسکان و بدویا چاوین قهوهی خراده کرن وی کفچی خواه بلز ده تاسکا شوربانیسکه ده داکر زوزوکا بر بردوی خواه اف بزاوا خواه لسر هف دوباره کر بالا من چو سر دستین وی جسرمای شین ببون ترکی بون تلین وی لحوهاتی بون حتی که شوربانیسکا خاقدان جی نپیوی
وی چاخاکو لمن نهیری و پرسن دا آورین من دادید پونجی پیوا پیشین جمن هیوی دیگر من هیویاوی پیگانی ایجار دی مسئله خوا قال نکه دخوازم تو به من را پارو بکی آورین وی آراستهی بی که انچاوین من بون و بی کبرا ما آخوی 4 حب پولیس بون به مبستا سرخوشی از آفیدم عربه خواه همو پرج من ستاندن یکی جوان دوزا به هفربونی لمن کر از بشد بسروی در آبوم و ویجی جهیرسان از آفیدم بربارانه من هنگی چیری وان کر و تالیه لطه راست هاتم بری خدا خورتی دا گرتیو و بانک کری گکو چایتا قاچاق با جمره بینه ای خورد جبو چای چو جنک جیرابو چو بر دزگه ها آوی کنجین خواه راست کرن به دستین خواه پوری خواه بداویه دبر خوارنه هشوی آنی بو سریوی تالیه وگریا شونا خواه برونشتناوی را لاوکه کی 10-12 سالی هات نکمه لیوک لمن هیریو گود اپو جه عسکریا خواه را گلکی ناستینی هینا لیوک پیوا خواه تمام نکر بو جنک بسروی دا قیریا او نه عسکریه منه حواله لاوکه گل فروش گود دشت بین های خوشکی از وان گلان جبونا جنان دفروشم تو نه حوالاوی بجی نه خمه ما گله که بده دا وی چر ببه ادی جی بخیر و حقینانه خوا درخم پیوین گل فروشی لتلیوی کد جبر هلوستا خوا شرم کر من گلک جناوا گرزا گلان کشاند و دریجی دستی وی کر خویا بو جبر پیوین خوا پوشمان ببو جبو کو پوشمانی اوی تو نبکم من گود جکنگی ویه ام به هفرنه هینا ام ناوین هفدو نزانن لاوک نه حق بو لگورا فکاراوی چه جن و میر به هفرنه دبن حسکرین هفدو فکاراوی او قاسی نخراب بو جبو گلی سپاس دکم تل ناوی من پرسی گل بس چه راست هاتنیه ام هینا بحثا گلان دکن ناوی من جی گل بس چه ناوی کی خوش ای من جی بنگینه صحبت ما هین به هین گرم تر بو ام نزیکی هفدو بون ما درین هستی خواه لبر هفدو فکر بون تو گل بس نماد زانی بو بسکنیا پیوا خود دوماند تو مروفکی زحف نفس بشوکی پیف شیرینی کیفا من زحف جتره هات لیهی ناجیتی نگهشتمه چما مروفکی فناته لوی کولانی دبن بارانه ده حلبوکی دوی اف کولان جین فنا مره بمینه لی قصروا من میزانکی از برحتی چیری تدکم من برسفاوی ندا لروی وی شیرین و لچاوین وی قهوهی حزرین نه کسی که پوز بلند و شورتال بو نه دش بیا جنین ریا خراب جی از ناوی ریا خراب ناپچرینم لی دی هر کس ببی آوایی وان دپایی دینن ای من جی کتیه بن هشی من ماریا مقدرانا جی لسر ناوی ریا خراب دهاتا توان بار کرن لی چاخا کو به پیامبر ایسا رمشیا ناوی خواه لدیرو که دان ویساندن بطلاندنه که دو دریش جمیج و مایی لما پیدا بو پیوا پیشین ما هاتبو بیرامن کرمانش تیر خو خیر از نها لسر نوینین خوابو ما دیمین گل بسی هینا نو بروحاتن دستین تریکی کو دسری پیشیه دشین ببون هینا نو زندی بون شلبونا پوره وی بدوی آوی دردخست پیش من جیره گود دو دخوازی امرابن وی جی دوره گود ما امرابن امی هرین کو اگر کو از تدخسرینم از تی گشتم کو نبدری خواد پیوه من جی ندخواست جوی ساعتی و پیوه دوجه بردم جبو دلخوش کرنی من جیره گود تکا دکم دی چما من بخسرینه ام هر دو جی جحاله خواه کیف خوشن ماوی چب به آستنگی جبو به هفربونه اف راستاتنا ما فرسنده و ام لگورا دلی خواه به هفره گریانه که بگن برابون آمره خورت دریش لنگمه پیدا بو زوزوکا قولونیا لدسته مکر به حرمت و بریزداری سری خواه لبرمت طواند لی تفگراوی پرچی کری بو من تفگراوی وکه کوباریه که به چند راوان خلات کر هینا به چند گوان ام جو آشخانه دور نکته بون لاوکه گل فروش به بازدان خواه گهاندمه او گود اپو دقیقه که بسکنن ام لخوا زفرین و ما آورین تجاب پرس للیوک نهری وی گود خوشکی جتره بلا اف گلا دیاریا من به پر کیفا من جتره هات گل بسی گلا دستی وی نپجراند و لیوه گراند وی جاره من نخواست ناکوری من نحوجه
گولا دن بسه. لیوک ده devre ji min re got, tiş nabe apo, ji xwe tu kes vê gulê nasînin. Ev gul stûxwar e. Devê min ket hev. Bala min çû ser gulê. Bi rastî jî guleke stûxwar bû. Heke ku lêwik negotiba, tu carî bala min nedikişand. Lêwik hêmayeke xweş afirandibû. Ha gula stûxwar, ha gulbesê. Bi wê kêfxweşiyê min hemû gulên di destê wî destandin. Lêwik bi girtina diravan pişta xwe da me û bi bazdan çû. Saet yekê şevê bû. Ji tulazan re şevê hîna nû dest pê dikir. Karkerên şaredariyê dest bi matina kulanê kiribûn. Dê ji roja dîtir re kulaneke paqij bihiştana. Min dixwest heta serê sibehê bi gulbesê re li nava kûçe û kulanan bigerim. Hîna ez wiha difikirî gulbesê bi peyvên xwe re fikara min di cî de sar kir. Ez hebekî cemidîm. Ji vê saetê pêve kûçe ew qasî neewlene. Dixwazî em herin mala te. Her çi qas ne bi eşkereyî bûya jî dibin peyvên wê de ev wate hebû. Ez bi şevan tenêtiya herî kûr dijîm. Gewdeyê min çi qasî dibin ziraman de bihedime jî ez bi tenê me. Bi avabûna rojê re hestên xemgîn li min tên pêçan. Ku roj ber bi avabûnê ve diçe, ez dibêm qeyba malek ji hundirê min diqete. Ma îşev wisa ye. Xwezî ez ji mêj ve li te rast hatibûma. Gulbesê gotibû em herin mala te. Mala çi, halê çi? Ez li odeya oteleken nelwîstimam. Serê wê bi ser milê min de xwarbûyî, destê wê di destê min de me xwe berda bakurê kulana tulazan. Lê ji dilê min nedihat ku em herin odeya min a tengîk. Vê çaxa ku em derbazî otelê bûn, bi tenê lawikê otelvan hişyar bû. Bi zorê li ser xwe disekinî. Ji bo ku nekeve li televizyonê temaşe dikir. Min rahişt mifteya odeya xwe û bi gulbesê re derketim jor. Odeya min li herî taliya lîwanê bû. Hêla odeyê apartmaneke bilind lê hebû. Bi vê sedemê tu pencereyên wê ku li hêla derve binêhiriya tune bûn. Ez berî gulbesê derbasî hundir bûm. Ciyê razanê weke ku min hiştibû. Li kêleka derî serşûkek biçûk hebû. Bi armanca qedemgehê jî dihat bikaranîn. Mirovek bi dijwarî dikarî bi xwedê de bizivranda. Ez çûm serşûkê. Min av sarûgermî kir. Min bang gulbesê kir. Keremke xwe bişû. Ez ê jî li dûvtere avekê li xwe bikim. Her çi qas gulbesê got nehewciya jî li ser daxwaza min ket serşûkê. Dengê şûştinê û dengê strana ku wê digot tevlî hev dibûn. Awirên te keçikê ez avêtim nava vî agirî. Ez pir betilî bûm. Bi xew veçûm. Bi mirça wê re rabûm ser xwe. Sorbûna dêmên wê ew pir xweşik û zindî kiribû. Destmala spî heta sersingê xwe li xwe pêçabû. Ji nişkê ve girêka destmalê vekir û ew bera berlingên xwe da. Taximê sing û beran purta sergûşeya nav şexan bêhn li min çikand. Min bêhna xwe girtibû û min li wan bedewiyan dinihêrî. Min digot qey ez bêhna xwe berdim wê sihra wê kêlîkê betal bibûya. Gewdeyên me raserî hevdû bûn. Wê destên xwe li dûra stûya min gerand. Bi dengekî nermin got. Çawa ye? Te ez ecebandim. Bêyî ku ez bêhna xwe bidim û bistînim û tu peyvekê bikim, min awireke tijawate arasteyî çavên wê kir. Lêvên me, diranên me, zimanên me li quncik û kûşeyên nekeşifkirî geriyan. Li dûv xweşhaliya bîskekê min destûr jê xwest. Bibûre, ez ji betilandinê bi xew veçûm. Bi destûra te be ez ê herim serşûkê. Ava sarûgerm ez anîm ser hiş. Ez bê hemdê xwe şiliftazî ji serşûkê derketim. Gulbesê ji qestî fikir qîrîn. Bû tîqtîqa wê. Got, çi reza te heye? Ma ez ê biravim. Ji fediyan min her destên xwe birin ser ranên xwe. Min bi direkî paq got. Destmaleke bi tenê heye. Ew jî li te pêçayiye. Bi dilxweşî ez hembêz kirim û got. Nehewceyî şermê ye. Ez ji rewşa xwe memnûnim. Weke mişka di nav lapûşkên pisîkê de wê jî bi hemû hinara xwe gewdeyê min ji xwe re kiribû weke pêlîstûkekê. Ji xwe yê min heta bi gewînê min bi şermûkiyekê hatibû pêçan. Wê karê xwe baş dikir. Bi betilandinê re cigareyek xwest. Heta ku cigareya xwe qedand jî nepeyvî. Xonûka cigareyê da min û got. Ez bara xwe didimê tu ne mirovekî nekxirabî. Heta îro jî
mêrek û nêzîkî min bûne fena hirçekê hogirî min dibin. Heger bi dilê te be ez dixwazim çêlî jiyana xwe bikim. Dilkovaniya xwe bi te re parve bikim. Ez îşev neaxivim, ez ê biteqim. Min got, dibe, ez ê bi dilxweşî li te guhdar bikim. Çawa ku bersiva erînî ji devê min wergirt, dest bi çîroka xwe kir. Hemû neyniyan bi wê qezayê dest pê kir. Qezaya çi? Ez 16 salî bûm. Bavê min ez dabûm navê cînarê me. Heya şeva xwazîniyê jî min ji lêwek re digû keko. Lê kekoyê min bûbû destgirtiyê min. Roja dinê serê sibê ji nava nivînan rabûm û min berê xwe da otogarê. Li bajarekî dinê daketim ku herim daşirê. Du ziramên li ber deriyê daşirê bi awirên xirab li min dinihêrtin. Li derketina ji daşirê yek ji wan hat bi destê min girt. Ez şaş bûm. Got, tu diçî ku? Nema têbîra min ji tirsan çi peyv ji devê min derketibû. Hevalê wî yê din jî hatibû gel me. Gotin, deng ji te bê em ê te bikujin. Ji xwe tu deng ji min derneket. Ez birim ber erebeyekê. Yekî din li ser dîreksiyonê bû. Mêrikê pêşîn ez dehvdam taliya erebeyê û li kêleka min rûnişt. Dengê teyba erebê rakiribûn. Êrînik min heyî ez difirkandim. Ji tirsan peyvek bi tenê jî ji devê min derneketibû. Heta erebe gihiştibû deverekê, ez di nav halapê mêrik de sews bibûm. Di jiyana xwe de cara pêşîn bû ku pêrgîroşeke wisa hatibûm. Wê çaxa erebe sekinî her duyên din daketin. Mêrik kincên ser min bi zorê ji min kiribû. Ji ber ku min li ber xwe dabû, derpiyê min zîvar-zîvarî kiribû. Bi her du destan gîraniya xwe dabû ser min. Bi tuha wî ez nikarîbûm tev bigeriyama. Weke yek şîşeke germ di dilê min derhake, navşeqê min şewitî bû. Jê pê ji ser xwe çûm. Mêrik bi rabûna ji ser min bûbû barbara wî. Bi pantûrê wî bûbû xwîn. Çend sîle avê tibûn min. Gotibû, ma qey to qîz bû? Qîzanî li wir mabû. Her duyên din jî fena hevalê xwe kiribûn. Bi zorê şûşên bîrayan di devê min rakiribûn. Ji zoran ez vereşiya bûm. Kê guh dida min. Min kincên xwe bi elf û du bela li xwe kirin. Êwan rûniştî bûn. Efes pîr senên xwe vedixwarin. Ji min têr bûbûn. Bi wê fersendê ji wan bi dûr ketim. Gihiştim ser kûranekê. Min destê xwe li pîqabekê rakir. Ez dê swar bûm, bi wî hawî ji nav helepên wan siraman xilas bûm. Ewro û evro. Çavên wê tijehê sir bûn. Xweziya xwe da qurtand, min got, qey wê nema biaxive. Ji bo ku ber halê wê bidim, min got, qey tu ji Amedê yî? Fersenda peyvê dîsa ket destê wê, dê nema bisekiniya. Erê, ji Amedê me. Xwezî tu car ji wir derneketama. Ez biçûka malê bûm. Em pênc xoşt bûn. Li dû çêbûna min, dêya min miribû. Bavê me tim nalet li dêya me danî. Digot, Xwedê wekiriye toqa naletê û bera pêxîla min daye. Qey dêya we baş bûya, wê Xwedê lawek bidayê. Bi wê hêrsê li me dida. Axaftina xwe dîsa birî. Tiliyên xwe li hev bada. Cixare dixwest. Min yek ji xwe re û yek ji wê re vê xist. Piştî ku bêhnek li cixareyê xist, dîsa peyivî. Min ji bavê xwe hîç hez nedikir. Têya min jî nedihat bîra min. Hîna di zarokatiya min de miribû. Axêr birê min li pişta min radibû. Ew û bavo tim diketin pêxîla hev. Cara taliyê ez ji nava lepê bavo xilas kiribûm û nema hatibû malê. Berî ku biçe, desteya çîrokên hezar û şevekê û kitêba Prensê Biçûk diyarî min kiribû. Ez weke yadîgara birê xwe hîna jî wan kitêban vedişêrim. Min hîna jî Şehrazad ji bîr nekiriye. Ez dikarim ji te re behs bikim. Naxêr, min berê ew pirtûk xwendine. Bi tenê tu behsa xwe bike. Ji vê sihetê û pê ve min nikarîbû li çîrokên Şehrazadê guhdarî bikiram. Ji xwe kîtekîtên jiyana wê her carê bi teşeyekê diguherîn. Pêşîn gotibû, em pênc xwişkin. Îcar birayê wê ji ku derketibû. Ma qey li gotinên xwe hayla be, ango min dixeşûna çi? Ez li wê fikirîm. Weke ku fam kiribe ez ji peyvên wê di şikê de me devê xwe xist devê min û bêhn li min çikand. Zimanê wê gihişt zimanê min ê biçûk. Lêvên min ji ber mêtinê jan didan. Tahma xwîneke sûr di devê min de peyda bû. Ez ji betilandina nema dikarîbûm bila qiyama. Mirov digot, qey ji sibehê de min bêr xebitandibû. Min
ji serê pêşîn de xwe radestî hunerê wê kir. Ne serê pêçiyên biyan mabû, ne parîkên çavên min. Zimanê wê her kenar û kûşe keşif kiribû. Nalîna me li hundirê ûdeyê olan dida. Ne hevşabûn bû. Mirov digot qî îbadeteke pîroz e. Wexta ku av di canê min de nema, xwe ji ser min da alî. Xwe li kêleka min ramedand. Min cixareyeke din vê xist. Me bi dûrbên li cixareyê dixist. Rabû çû ser şûkê. Li vegerê bedena xwe ya şil li gewdeyê min pêça. Nêrî ku ez dienitînim, ez diqdiqandim. Min xwe bi zorê ji nav lepên wê xelas kir. Min nêrî ku bi rehetî tev ji min bernade. Min destê wê girt û dest li wê bada. Bibêjit tobe, nexwe ez te bernadim. Tobe, tobe sed carî. Em her du jî ji hal deketibû. Serê xwe danî ser singa min. Çavên wê li sexfên ûdeyê bûn. Destên wê bi hêdîka li ser canê min diçûn û dihatin. Bi dengekî jar got: Ez ji êvar de dipeyvim. Ma qey tiştekî ku tu bêjî tu ne. Tu jî hebkî çêlî jiyana xwe bikî. Ji xwe mana jiyanê bi vî hawayî dest pê kiriye. Divê mirov tinaziyên xwe bi jiyanê bike. Nexwe mirov dê dibin piyên girseyan de bieciqin. Bi vê sedemê divê mirov xwe radestî serbûriyan bike. Ma ez ê çi bêjim? Jiyana min tim bi karesat e. Ji xwe derdên te bes e. Ez naxwazim biyên xwe jî te xemgîn bikin. Ez ê behsa rabirdûya xwe bikim, wê çi biguhere? Ma rabirdû tê guhertin. Tu yê bêjî dahatû. Ji xwe ew jî ji niha de diyar e. Tu bersiv neda. Gotinên min nekedibûn serê wê. Çavên wê hîna jî li jûrê bûn. Min li saetê nihêrî. Bûbû 4:30. Xewa min jî nedihat. Min çend kîtekît bi kurtasî bigota nekêmasî bû. Heke tu guhdar dikî, ez ê serbûriya xwe ya taliyê bêjim. Belê. Berî bi 11 mehan ez ji girtîgehê derketim. Min 3 û 4 mehên dirêj di navbera 4 dîwaran de derbas kirin. Her rojek çi qasî dirêj bû nayê gotin. Ancak mirov bi çavên serê xwe bibîne û bi xwe bijî. Dîsa jî Xwedê neyne serê dijminê min. Tê bibêjî sedem çi bû. Wela pir hêsa bû. Qaşo min cî dabû kesên nehênî rast bû. Du xort bi qasî hefteyekê li mala me mabûn. Lê hevalekê ew anî bûn malê. Ma minê ji ku zanibûya wê berdêra cihdayînê jiyana min gişk be. Ez bi cezayê xwe razî bûm. Alîkariyeke min jî çêbû. Hinekî xebatên li hundir ez diêşandim. Min nikarîbû her gotinên hevalan bi cî vaniya. Peyvên wan bi min giran dihatin. Lê wan digot: divê hûn her peyvên me mîna fermanekê bipejirînin. Min ev helwest nedieciban. Kesên ku weke min difikirîn hebûn. Lê newêrîbûn deng bikirana. Berpirsyarê qawîşa me derheqê min de raporek nivîsand. Vêya pir li zûra min çû. Min gotinên nexweş kirin. Êdî navê xayîntiyê bi dû min xistin. Ez ji wê qawîşê derketim. Tevlî çepgirên komeke din bûm. Ez 20 mehên taliyê li cem wan mam. û li ser qehrewan min bi şev û rûj pirtûk xwandin. Di wecihê mirovekî de ez ji hemû hevalên xwe bi dûr ketim. Lê min sermiyanekî baş ji pirtûkan wergirtibû. Min di dilê xwe de digot: hema hevalên min jî piştgiriya min kiribûne. Dengê min nema baş derdiket. Min bawer nedikir ku Gulbesê ji derûniya min a wê demê fam kiribe. Weke kulmikeke hatibû ketibû qirika min. Wê çiqa ku min serê xwe rakir û li wê nihêrî hêsirên du kurtarên çavên min de civiyayî ji xwe berherikîn. Gulbesa ku min jî hêvî nedikir, mîna min hêsir dibarand. Hêsirên heta serbalî fê herikîn. Min ji dil ew hembêz kir. Heta ji min dihat, min ew bi ser singa xwe ve guvaşt. Ji kerba min dikira pasûyên wê bişkênanda. Ez ji xulê zarokan bi deng giriya bûm. Min kerbên 3 û 4 mehên hundir û yên 11 mehên li derve di serê girî re derxist. Pir tadeyî li min hatibû. Lê min giş avê tibû hundirê xwe. Ew êj di dilê min de qeşa girtibû. Vê kêlîkê bi germiya Gulbesê re heliya bû. Gulbesê serê min xist nava pêsînên xwe. Giriyê min ew tirsandibû. Ez birim ser şûkê û bi tasan av li serê min kir. Ez mîna tayreke bi firêketî sivik bûm. Min digot qey hemû êşên min herikî bûn derve. Ew jî bi şaşbûna min re kêfxweş bû. Got: li qusurê mêze neke. Min ji ku dizanîbû derdên te jiyên min bêhtirin. Lê dihna min kîşand te qe çêlî zewaja mewaja xwe nekir. Zewaja çi û halê çi? Ma qey ez pîr û kal xuya dikim.
جوی ساعتی و پیوه دی کیجان جن کار با درده یکی وکه من بکشینه جخوا از نکارم درده خواه تو چما وساد بیجی بخیر آزواجی وی جیانه که تیا بریک و پیک شیب به وی دلدارا تا هر روز لحیوی حاطنا تا به وی زاروکین تا تخوادی بکه وی خوارنا تا چی بکه وی کنجین تا بشو لسر پیوین من گوت خوازیا من بدلی وی جنیکو کاره بیتا بختوار بکی گر کو روژه که از لیکی فنار تراست بیم از خواه لدورا سری ویکم و از هرم حمامی چل تاس آفاگر بسر خدا کم و از لبردست شیخ و ملان توبه بکم ایجار که او قسمت بخت راش تو لچه دو فکری وی چاقا کو از دپیویم وکه کو نلور بی تو هی لسر اولانی حبا کجی دا کفی جیر زیده کل نفکری یا کو دوی لحال خواه بگی ازم نتو پیوین وی نوکه ین بری بنا خوب کی بون دوی ساعتی ده دلی خو حتی تالیه وکر بون از پر لبر روشاوی کتم جوانه که دوی تمنی ده چه قاسی درد کشاند بون به چه قاسی بابراتان را رو برو ما بون نجبر وان رودانان بویا اوی جی مینا کچکن هم تمنین خواه لدبستان برابی خورتان بدایا وی هشی خواه به حسکرنه که داگرتان هینا ده 16 سال یا خوده جبن میرکی در بازی بن یکی دن بو هیلا جیانه یا به خطر گشتی دبو لگل هر تشتی هینا جی به هیویا کو بزوجه چه قاسی وینه که ویا خورد هیا جخوا نجوان هیویان بویا نها جزوده کتی بویا بردستان گل بسی نهیری کو از دی ساله گوهداری ناکم جهلوستا من زیویر بو روحی منو بس بفکر شبکه ما هیا ام بدرخوشی در باز بکن ماقی وی شبکه دن بدست بکوه دنگی آزان صبحی جشن تیران دست بکر دنگی مرایان تبلی هف بون ایدی خوا من ندهات من خوازی خواه به پنجره کرا تانی کو من بکاری بویا لدر و بنیریا منی بخیرا پنجره زرال بونا روژه بریتا او منی بسر خوشی سر خودان یا سر بالیفه جه ایوار ده زندی دستی وی چپی بالا من کشانده بو لسر صابر نویسانده بو قی صابر ناوی حسکریه بو دستی خواه دریجی پاکت جغاره کر لیدید کو جغاره قدیایه کاغذا پاکت کر توپک و آوی دیویر دیسا دوی کاغذ دوی من جقره کاوی کوخه که زوها درکت لوما سر خوش من دور خست بسنگا خواه گرد مروف دگوت قیدی که گذب آوی دوی ویره درکبه کوخه کاوی ند سکنی من بلز ایسخانک آفدایی چاوینوی جبر کوخه که سور بون لدو و خوارن آوی حبه که هلماوی هاد بر سپاس جبو آوی کوخه که من هر تم هیا از دبجوکانی خود به برونشیتی بوم نخوشی جوی چاخی مایه تا لصبر پرسی بو نوسا بری تا گله کسان لی پرسی حتی نها منجه هر کسی را گوتیه صبر حسکریه منه لی از جتر راستیه بیجم او برای من بو جخوا ام 3000 مالی بوم از او صبر او خوشخا من آمزن صبر او چند حوالین خواه بکار سیاسی و مجرد بون اف تفگراوی لخوش آباوی من ندچو هر کو صبر دهات مالی باوو حنکین خواه پیدی کر وی جی به تو هاوی گوهنه داغوتنین باوو لدو مرنا دایه دخواست من جه مکتب درخه لی صبر لدجی وی داخوازی دردکت جبو کو از درسان در جیر بم دهات آلیکاریا درسین من دیگر جار جاران کتاب جمن را دانین ایواره که باوو زوج کاروگریا بو هیج شیو نه حاضر بو من درسا خوشی دیگر باوو بگولیکن من گرد و از دفدام دروه راهشت کتاب و دفترین من آویدن اورتا حوشی صابر جه قحران خواه لباوو را کشاند نجه خوش که مازم بویا وی جهو را بوبرات چه بکرانا باوو جیره بو جاره گدن از شاف لتنه کهون چوین او چوین مدامه که دریش خبر جی نستاند وی تالی مخ خبران مرناویستاند او و چار حوالین خواه لگونده وانه شهید کته بو چیروک آخوی زواجی جتره قال کرده بو لی نراز بو لدو مرنا صابر هر جه چانده که پولیسان دگرتن سر مارامه از جاره که 17 روژان دبن چاوان دمام به جوب تجاویزی من کرن جبر هنده از ونه گریان ماله و تالیه کتم دست قوادان جخوا ام کسین ویلی تو جاری چیرو آخوی راستی نابیجن وی کلی که چاوا لگورا دل ما خوش به و چه به سر زمان ما ام وید بیجن جبر کو افجارا پیشین از لمروفه که فنا دراست هاتم جدره من هات کو از راستی خوش داره بیجم نو صابه و از راستی خوش هر کسی را بیجم و از نکاربم دوباره خواه بکم از هر جاره
چیروکێک bi êş û tije kul dibêjim û dirê ziraman bi halê xwe dişewitînim. Carinan ez pesnên wan jî didim. Heke ku çîroka me nerastbejî her havê xwe tijî derde. Ez rastiyeke din jî bêjim. Ez bi eslê xwe ne ji Amedê me. Mala bavê min hîna jî li Stewra Mêrdînê ne. Diyar bû wê taliya peyva wê nehata. Wê li rojên zarokiyê bifikiriya. Wê ji dilbûna xwe bi her awayî rê bida. Wê bidomanda. Ez hîna diçûm dibistana seretayî. Jina varahanên min xwîn herêkî bû. Ez bi girîn û qîrîn raviya bûm cemdiya xwe. Min jî re got, dayê xwîn ji nava min tê. Lê dêya min ji dêrava ku min serwext bike dest bi kenekî kiribû. Wê çaxa ku kenê xwe qedand û got, netirse keça min. Wê ji niha û pê ve her mehê çend rojan xwîn ji nava te were. Tu ber bi jinbûnê ve diçî. Ez pir şaşma bûm. Ma ji bo jinbûnê ji xwînê pê ve tiştek nemabû. Dêya min rewşa min baş nirxandibû û gotibû, ev xwînan nepaqij e. Keçikên ku digihên vî temenî giş bi vî hawî xwînê davên. Ji mehê carekê hundirê jinan paqij dibe. Ez şaşma bûm. Sabir hatibû bîra min. Ji bo ku ew jî bûbûya ziram, xwe ji nava wî jî diçû gelo. Min vê pirsyara ji dêya xwe kir. Ma Sabir jî hîna pirsyara min neqediya bû, bûbû tîqtîqawê. Gotibû, na keça min. Lawik bi şiklekî dinê dibin zilam. Min got, wê çaxê hundirê lawikan tu carî paqij nabin û heta îro jî ji bilî te li tûmêrên paqij rast nehatime. Gomên mezin hîna nû bi ser min de dihatin. Min her tim henekên xwe bi rasthatinên di filîman û yên romanan de danî. Lê heman rasthatinî li ber min bû. Albert Camus jiyana li hengên xwe bera sebeb li gora felsefeya rasthatiniyê nenivîsandibû. Bi tenê dilê min weke ku destekî guvaç dibe değişiya. Ew Sabirê ku em bi hev re 2 hefteyan dibin çavan de mabûn, berî demekê li wanê şehîd kedibû. Li vê odeya tenha dîsa derketibû pêşiya min bawer nedikir. Lê rastî ev bû. Gulbesê xwîşka Sabir bû û di nava diranên qirêj de dihate hêran. Minê çi alîkarî pê re bikira. Xwezî bi mirinan min bûya, ne bi rasthatina îşev bûya. Ez hîna li rewşa wê difikirîm, bi rûyekî şîrîn lêvên wê ji ser hev rabûn û dîsa peyivî. Got, nizanim ji ber çi sedemê ye, lê serboriyeke din hate bîra min. Ez wê çaxê jî diçûm mekteba seretayî. Dema ji mektebê vegeriyam, min ji dêya xwe re got, dayê, îro mamoste ji me re got, hûn dixwazin di rojên pêşiyê de bibin çi? Nîviyên hevalên min gotin em ê bin mamoste. Hinekan gotin em ê bin polîs û hinekan doktor. Wexta ji min pirsî, min got ez ê bim ûrispî. Hevalên min giş keniyan. Mamoste bi wan re xehîdî. Lê ji qehran ez giriyam. Mamoste kir û nekir, ez aş nebûm. Got bila sibê dêya te were mektebê. Bi gotinên min re mehdê dêya min nexweş bû. Kir qîrîn û got, keça min, ma tu dîn bûyî, tu çawa tiştekî wisa nebaş ji xwe re dixwazî? Min ji te re got, dayê tu her tim ji min re dibêjî tê rojekê bibî ûrispî. Ma ez çi zanim? Ez dibêm qey li tu derê dunyayê kesî ji bilî min negotiye ez ê bibim ûrispî. û ez îro bûme, û tu rastiyê bixwazî ez zêde ji halê xwe şikeyetan nakim. Tê bibêjî ji bo çi? Xwîşka min a mezin zewiciye û niha bûye xwediyê 5 zarokan. Jiyana wê û ya zarokên wê di nava berengaziyekê de ye. Mêrê wê yek û bi 15 salan jê mezintir e, sirf ji bo kêfa xwe pêre ye. Xwîşka min têra xwe bedew bû, lê niha nema tê naskirin. Ê min hema ez bi kêfa xwe me, azadim, ku bi dilê min be bi zilamekî re radikevim. Her çi qasî ev rêya tije kelem be jî, xweşbûneke wê jî heye. Perê ku qazanc dikim, dixim bankê. Li pêşeroja xwe difikirim. Xwîşka min bi gefên mêrê xwe pariyeke nanê tîsî dikeve qirikawê. Mayê wê jî ne nîv ûrispîtiyek e. Jê pê ve çi pêşeroja wê heye? Dengê firoşer û dengên erebeyên ku mirov digihandin karên wan ji derve dihat. Em her du jî hey dibawişî. Ji xwe şeva me pir tije derbas bibû. Êdî nema tiştek tê de hil dihat. Min ew hembêz kir û me serê xwe danî ser zemberîşî. Ji ber ku ez zû bi xew ve çûm, nema tiştek dihat bîra min. Danê nîvro li ser dengê derî hişyar bûm. Min li kêleka xwe nihêrî gulbesê tune bû. Çûm ser şûkê ne li wir jî bû. Min weke kûrekî ku çavên wî ve bibin li her derî û deyên hêrî. Kîtekîtekê bi tenê hebûna wê ya duh bi şev rê nedida. Zûzûka daketim ciyê resepsiyonê. Min ji lawikê û tervan pirsî. Duh bi şev jinek bi min re bû. Gelo te dît kengî ji vir çû. Na, ma wexta ku tu hat kes bi te re hebû? Ez vegeriyam odeya xwe.
لسر رانزایی رونشتم پونجیم من دیسا خواب سر پشتی و آوید و راکتم کولانا تولازان تو قولی گنوی نماکو از لسر شوپا گلبسی نگریام لی درباره وی ده توکی تکی تک به دست من نکد مروف دگود قی عرض قلشیه و کتیه بنیوی لدوف مهکی بو جبطراندنه للوبیا و تیلی رونشته بوم روزنامه لسر ماسه وکری داماره جناوی من قطانده بو وی نه گلبسی یکو با آورین کنوکی لجیان دنهیر درو پرک ناوین ده بو لکیلک آوینه وی سدما مرناوی هاتبو نویساندن هن کسی ندیار لناوا دارستان تجاویزی وی کربو و میتی وی لورشته بو نیچیروانک لمیتی وی راز هاتبو و خبر دابو جندرمیان عهورین شیرین لبرچاوی من ببون مینا کابوسکی و گلبسی برویکی شیرین لمن دنهیری از تاوانبار بوم من به حسانی او جناوالا بین خواه بردابو گله او شوا راستی بو آن هشی من از دخاپاندم آن جی من دخواست راستیا وی قبول بکن ایشه خود بنی لینگین من ده دابو در جانی من سنجری بو و لورین سور لجانی من دابون در من چاوا گلاستو خارج بیرا بکرا